ҳамҷада мардум гуфтанд ки инами авлодиву исуси ростон меган охи бас намекунем ки шумо даже да як авиакомпания Россия ки нархи билетои шуморо паст мефурӯхт нафрат кардем ки ӯ 400 пассажирро мебара гуфта дар ҳамун байкот карден амуро лицензияша гирифтен айба намедонен ами шумо дод мора дига да ки гӯем бас нестай ба худои қасам халқ бензин бурин намта тайёра як гугурчува партоку зриф меш охи дод мона да ки гӯем ки ягон завод шумо накарден завода мерен ленташа мебурен я ҳафта баъдаш мошинои ҳамун завода меран мегиран мебардоран мебаран завод ҷош омадага ки корхонае ки як бор буридагиан ленташа соли дига омадагиан бо ҳамун корхонаро ленташа буридагиан اینا برای خودشون یک بوتی لایمود ساختنی بدبختا یک بوتی لایمود برای همون پیشوادارا ایوای الله قطعا همون پیشواشون خور زلیل کنه اینا میکروفون دگیرون ассалому алайкум убайдулло бародар алейкум як чиза гуфтаниам ки ҳамин мардум як хелаш медурои ҳамҷа ҳаққура чап мекунан исуси илтимос ҳамин гап заншон ҳаққурат накунан ин дуруст нест ин як дарди ғами ҳамин мардум бисёра ина яташ ман 2000 аз соли 96 то 2004 падарам меомад худо раҳмат канаша хайр нагузашт аз 2005 худам омадана сар кардам ина то ҳозира дар муҳоҷиратам анака нигоҳ кан ки ман худам як бача дорум бачаи ман институт нахонда ӯам хест омад ози дар Москва қатима дига охи куҷош гап занем куҷоша гап занем ба худои қасам ягон ҷош намонда дига дод монада ки гӯем ҳамҷада мардум гуфтанд ки инами авлодиву исуси ростон меган охи бас намекунем ки шумо даже да як авиакомпания Россия ки нархи билетои шуморо паст мефурӯхт нафрат кардем ки ӯ 400 пассажирро мебара гуфта дар ҳамун байкот карден амуро лицензияша гирифтен айба намедонен ами шумо дод мора дига да ки гӯем бас нестай ба худои қасам халқ бензин бурин намта тайёра як гугурчува партоку зриф мешавам тоҷикистон бас намекунетон шумо дода да ки гап занем фақат ака ҳамин бахшишу байдло камдар гапои сахт мезанем ҳамин сайти шумо раскрученияю ҳамин камтар ғамои дил мезанем дига ҷои гапзанӣ намонда ба худои қасам ку ин ҳамҷа рувомона кушоем ята мебаран ҳамҷа чорқат кара гирифта бурдестан паспортдор мон гиран баран амир шои мон гиран баран гиран баран бисёр шуда ҷама айби худмона мо бояд бихезем мо бояд ҳами халқи тоҷик битаншем тоҷикистон шумо представит кунед ки се поколени шуда пахпадари худораҳмати ман писари ман уже се поколени дар муддати 30 сол се поколени муҳоҷират биёя ман бачаи худ ман якта бача дорум як бача ман хононда натонистам барои чи бурда центр Конфуция ки официально государство взятка мегира документоша супорид як ҳафта баъдаш рафт гирифт документоша гуфт ки отаман дахили дипломи мехаридагиву ба пул диплом дар кор нестай нахондаму гудак саводаш 100% омад да як ҳафта ирси гап задана ёд гирифт дар Москва чико кунем дод вой монада ки гап занем дига мушкилот ачак чаро шумо таҳсил кардем дӯсти гиромӣ дар Тоҷикистон конечно ман институт хондагем дар вилояти Волгоград селхозтехникума тамом кардам ки селхоз институти Тоҷикистон ҳам знани наметия ва чаро барнагаштем дар ватан кор кунем мушкил бародар вақте ки ман хонданӣ омадам ай тарафи райком комсомол омада будам вақте ки рафтем колхози мора ку қатӣ газончикову говоша инам хел шиштагӣ директори колхоз бой додестай ҳамунам яке ай ҳамун взяткаму хурову наставникои ҳамун қумандонои ҳамун тарафдори ҳамун чиз будам ин Раҳмонов мегӯяд ки мо ин қадар имконот фароҳам кардем ва ҳар сол масалан ягон чи кардаги нестан дуруғай ягон кардаги нестан кадомеро ки дар сари кадом корхонае мондан фақат фикри директори ӯ корхона шикастану нобуд кардани ӯ корхона шуду кришаи ӯ корхонаро шикаст бурд фурӯхту металлолом шуда хитоиё фурӯхту худаш да қаср пӯшид тамом дига чӣ кардан ё чӣ кардан
هیچی کردگی نیستن. در تاجیکستان در درین دوشنبه میدونه که چند زوادو بود. چوگونی زواد داشتیم، تروبنی زواد داشتیم، تکستیل کامبینات ای 11 تا یا که 17 تا цех. میدونن چند تا цехش کار میکنه؟ 3 цехش کار نمیکنه با فروش. همه با فروش. تروبنی زواد چوگونی زواد ریلسوش ایستادگی در درنش اپتوی بعضی قند فروشی کردگن. او بازار فرعونش میگن کو. بله دیگه بلد استغفرالله حقارت کردم بخشش آخی داد نموده کی گویم که یگان زواد شما نکردین زواد میرن لنتش هم میبرین یه هفته بعدش ماشینای هم زواد میرن میگیرن میبردارن میبرن زواد جاش اومدگه که کارخانه که یک بار بریدگیان لنتش سال دیگه اومدگیان با همون کارخانه رو لنتش بریدگیان مردم یک آخه این همجا ده اوانگارده کی دیگهش برام همین اوانگاردش کیه من ده فهمونین التیماس من همین نمیدونم ده کیه نمو نخو کی اوانگاردک بگو که شما خلق مهاجر همت بسوادین تا دست من بزن اما سالای 90 دست من میزده دول автомат در کنود میزدم مرزق برادر خودتون از همینجا توضیح پیشنهاد کردین بدونی داشتم و خواهش میکنه بدونی داشتم آخه دیگه نمیشه و ترکای سرم کنده میکنه و بایدلو آخه این جوانی که میبینه یک از یعنی کار میکنه در کمیته جوانان نزد حکومت جمهوری تاجیکستان نه از اوانگار یک انسان رسمی است میفهمی همیا یعنی ما نالوگ میسپریم اونو اویلیگ میگیرن یعنی ما از همین معاشای ما اویلیگ میگیرن از همین برکات نیست بایکوت هستن فیرماهایی که در مسکو میگیرن پول наличка بار میزنن آدم دارن در دوشنبه که همون پول наличка به بانک‌های همینو میشه و کارو را بود کردن بانک‌هاشون بایکوت کردن در کار авиа کمپانیاشون بایکوت کردن در کار همجا نویا برادر گفت که بلیت نخرین راست میگه ای همینو یگان چی خریدن در کار نیست که ششوینو بانکروت شوند در کار نیست بزور ای جون کاتالوگ موندگی ما میگیریم نو ماس شدگی هم برادر با نامی خدا نخوا کی داگوار $100 باشه جوش اومده که $1100 در مردک با بلیت گرفته یک طرف پریده اومده این داگجا گفتگی ای خیلی شما یکون گرام شما غمی خلق میخرین تو که خونی خلق میمکن رنگ یک شپشک بوری کنه بوری این وامپیرو دا چیسنوک در کوره اکا مورا کلاپی نام کردن در کوره ای کلاپی بطرن پانوی خدا مردم الان جمعیستم چیش سوالو شد بعد گب زنین امیر شوهین بفرما امیر شوهین بفرما و علیکم السلام همین برادرو سخن کردم بسیار گپای راست گپای حق میگم ما همه بودجه دولت ما پر کنیم همه پیشروی عیشت مهاجر همه کار ما کنیم فایده رو کیف صفا راحت دویا کنم همه مردم ما رو همه خیلی بیناموس کرده اینه یک دایوس برامده دفاع با همون پیشروشون کرده همین سخنرانی همون کسایی که در نزد پرزیدنت یعنی امامعلی رحمانوف سخنرانی کردن دیدید شما در همین روز جوانان همش یگانه تمامی تذکرشو بالای این چی است تشکر از شما با دستور شما با همین فقط پیشوای معظم همه راست اینا برای خودشون یک بوتی لایمود ساختنی بدبختا یک بوتی لایمود برای همون پیشوادارا ایوای الله قطعی هم پیشواشون خور ذلیل کنه اینا را خداوند همشه کاملا نیست نابود کنه برای هر روز مردم توجیک کازاب اوس بلد گرفتن در آیرپورت در روی پل در وطن خودمون خیلی در روی پل دوای خوبیم دهی جمهور روز میمونه با در سخر مردم لات کرد مرده یعنی یا کس پرو یا کس نداره اوخی برای چی عزت همون بوری محکم کرده آزادی به عزت همون یه بدبخت شما یک نیمی کار عزت همون کاره نمیتونسته و یک آدمی به سعود گرفته برده و در زندان شنونده و ختم بود تماشا بوده برادر مهاجر خواب نکنیم ما باید هر روز دفاع عزت همون هر روز طلب خواب نکردیم اکاکو هر زمین جای میدونیم بعضی وقت داشت 18 تمام موری بعد هر روز ما باید ویدیو کنیم پارتیم امکانیت داشت برادرای داخل هم بگویم بخیزیم هر روز گاد بنوای اینو همه که فریب کرده مورا همه که خزیر رو تو داده ایسو اوسو برده و ماده که زندانی کردنیان آیبشن نیفته چه ولی با من
دیلوی نبود در کلی وای با 7 جنایت دیگر آواره بار کردن نمیتونن چیکار کنن لا همه خاطر برادرها خواب نکنی بس خاموشی ما غلام نیستیم اخی همورا مدار غلام نزایده که همینجا ما وجود دمی 18 سال بارک الله مورا دم همینجا بچه‌ها تماشا پیش گپ دار امیر شاهین پیش گپ دار حضور بچه‌ای که هستن همینجا کار میکنن ها باید ایسیسو یه خیلیش خاص هستنش سازه دوستون پولی افته است اداجا دخ نمیکنه همینجا بود رو یه تماشا کنه خلا نم یه لایک که این پدر نولت لایک هم یه تشپلاک بزنه سوگند به نام پاک خدا سوگند به شیر سفید مادرم سوگند به دعای نیکی پدر و مادران سوگند به نان و نمک دسترخوان پیر و جوان سوگند به آب و خاک مقدس وطن که مسئولیتی تقدیری امروز و آینده دولت و ملت تاجیک را بر دوش میگیرم. با نام به عالم آورش خورد قسم با شیر سفید مادرش خورد قسم با هستی ننگ پرورش خورد قسم با هر سر جان کشورش خورد قسم بیدار شده تقدیر یک است این قسم هر یکی ماست بر خلق و وطن نشانه مهر و وفاست بهر همه درد زندگی همچو دواست زیرا که به شیر مادر و نام خداست در این قسم